अहानबदा मरु ओइबा पाव मणिपुर स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड MSPCL गे स्टाफ तरेट मसक खंगदबा मियोय खरना चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की तुइबोंगदा लेरिबा 33/11 kV substation दा तमथिना पुरखरे MSPCL गी माइकेदगी यानिंगदबा फोंगदरखले या स्कूल चिंगा खमलेरक्तगी Asem Rita mi hatta chenaba miyoy sing matik chaba chairak phanghanduna yade haiba ma khanghanbiyu haina leikhidrabi gi machanupa Asem Rahul na lengakta wakatlakle Hairok Assembly constituency gi manung chanba Pechi khulgi amata ngairba water supply scheme da court na athingba thamliba si Ningol Chakoban nangnaba athingba si lokthokpiyu haina Kunja Singh na appeal tawrakli Leibak asigi maru oiba kumhai ama oiriba maigi kumhai Diwali na lakpada Manipur gi governor amadi speaker na Manipur gi miyam da yaifa pauzil pirakle Amadi Board of Control for Cricket in India gi miyeng makhada chathariba domestic tournaments singi marakta pangthokhiba under 19 Vinu Mankat trophy gi plate group ki final match ta Manipur na Sikkim bu maithiba piduna elite group ta changba ngambagi puwari semkhre Kurumjari ISCOM news meng tabir pumda makpo ahan mamaktada Suraj Khongban tabam taram nokcheri hauzik mapung oiba pau Manipur State Power Company Limited MSPCL da thabak tawriba staff taret bu masak khangdaba miyoy kharana Churachandpur district ke tuibongda leiriba 33/11 kV subdivision da tamthina furakhiba bu MSPDCL gi maikedagi yamna kanna yaningdaba phongdorakli MSPDCL na Thorakhiba Cherol aduna makha taraduna October gi tang tara Nepal ge nungthil wairam pung manga makhai taba matamda substation asi maktada laklaga officer in charge yauna leiriba staff taret yauna furam khibani kari maram gi khut tharam libano haiba hojik phawba khangbangamdri thodok asiga mari leinana MSPDCL gi maikeidagi yamna kanna yaningdaba phongdorakli miyam gi thogal Tauriba Singda khut thaba haibasi yaba ngamloidaba amadi thabak tawjariba singi human rights khongaung nabata natana aki akhang pokhanbani maram aduna thodok asida chenariba miyoi singi mathakta mari leinaba lamdam adongi authority natrag association na kupna yengsinbiduna thodok asibu October gi tang kungi ahing nongyai fawbada waroi sin puraktrabadi logi mateng logduna thabak chatharani haina MSPDCL gi manager na tholakpa cherolamada khanghalakli Thasigi tang tara humdoida masagi yumda mihathina hatkhiba RIMS ke senior physiotherapist Asem ongbe Rita Devi gi mihatha chenaba sing chairak piduna yade haiba ma khanghanbiyo haina leikhidrabi gi machanupa Asem Rahul na Manipur lengakta appeal tarakli ningsing bai yai madudi thasigi tang tara humdoi gi nungthil pungmari makhairom taba matamda yai school chinga khamlairakta leibi Asem Rita masama ki yumda sakhangdaba singna mahakbu mihathina hatoklaga thamlamkhi leikhidrabi Asem Rita masage chahi humputaret sukre mahak senior advocate Asem Mohindro ge loinabini thodok asi thokhiba numit aduda mahak ki mapuroiba madi machanupa na thabak chathokluraga yumda halakpada nungtigi lolaga thamba yumgi gate adu hanglaga leiba thengnarakibani imungda changlaga yenglubada Asem Rita gi asiba hakchang adu yamna aki tujungningai oiba fibam amada leiramkhi yumda panba CCTV camera gi hard drive singsu amata leiramkhide misi asigi matangda forensic science ke thizin humjin bagi team ama laktuna kupna report lokhibaga loinana asiba hakchang adu RIMS ki mineral sangda thamkhi adumoinamak Asem Rita bu kanana kari maram gi damak hatlibano haiba adu hojik fawba khangbangamdri mihat asida chenaba miyoi sing phagat pangamdana leiba haibasi paliba lengak asigi maithibani hairaduna maikai kayadagi pendaba phongdokna rakhibasu leikhrabani Apokpi mamagi mihat asida chenariba sing phaduna matik chaba chairak phanghallu haina leikhidrabi gi machanupa Asem Rahul na lengakta appeal tawrakli mani leikhidraba bisnabise koina thabak chatlinga ta
ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯏꯅ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯝꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯟꯗꯁꯨ ꯁꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗꯁꯨ ꯁꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ तौरीब थबकसे अमुक हन्ना लौटनबा तंदी पिबियु अमुक्तंग यादेना खंगहनद्रदि हंजन हंजन तौरकनी अइदि हुजिक्ति याम नुंगाइत्रे अदुना मयामगि सपोर्ट तौबियु थौबाल डिस्ट्रिक्ट के हेरोक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के मनुंग चना लेबा पेची खुल की अमत ngairaba वाटर सप्लाई स्कीम दा कोर्ट ना अथिंगबा थमलिबासी मियाम की येंगलगा अथिंगबासी लौथोकपियु अमदी चाकौबा ममांगदा इसिंग थाबियु हाइना खुंजा सिंगना वाकत खोंजंग संगसिलखिबगा लोइनना मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगी पुनिंग चिंगसिलकले वाकत खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा खुंजा अमना फोंदोरखिबदा पेची खुल की वाटर सप्लाई स्कीम असिदा कोर्ट ना अथिंगबा थमलिबासी मियाम की अवाबा उबिदुना मतम पुंबगी ओइना अथिंगबा लौथोकपीदुना चाकौबा ममांगदा इसिंग थाबियो खुल असिगी ओइनदी वाटर सप्लाई स्कीम असि नतना अतै इसिंग फंगफम लेते हाना खुल असिदा हैंड पंप अनि लेरमी मदुसु हौजिक्ति अनिमक अमत याखिद्रे हाइरदुना पेची खुल के क्लब मैरा पाइबी अमदी खुंजा सिंगे माइकेदगी अथिंगबा असि लौथोकपीदुना इसिंग थाबियो हाइना मरी लेनबा सिंगे पुकनिंग चिंगसिनखि मैरा पाइबी इमा अमनसु मियोइबना हिंगबदा मी इसिंग मई इसिंग नुंगसित हाइनरिबनी खुल असिदा पात तुरेल अमदी पुखरी न चिंगबा अमत लेते मरम अदुना अथुबदा अथिंगबा असि लौथोकपीदुना इसिंग थाबियो हाइखि निंगसिंगबा याबदी खुलगी संजाबुंग ओइना लेरक्लबा हौजिकसु सेटलमेंट डिपार्टमेंट की रिकॉर्डता स्टेट लैंड ओइन लेरिबा मफम अमबो लनाई मियोय अनिना लोना आइनना यादबा मवोंगदा मखोय मखोयदा पता पानसिलंबगे मथकदा क्लब अमसुंग विलेज अथॉरिटी की थौपुबा सिंगदा कोर्टा केस तौसिलकपदगी थेंगथांग कयारक्ता मियामना खोंजंग चंगसिनदना लाखिबनी अमदी कोर्टा फावबा केस थेंगनरखिबनी लोइदना पता पाइसिन लमलिबा मियोय अनि अदुसु खुलसिना सोशल बॉयकॉट तौरे हाइना मियामदा लाउथोखिबसु लेख्रबनी अखोई पेची खुंजे युमदों खुदिंग मकी सिंग अंबाव लेते अदना तोती मसा खंगो मी पुखी सु लेते तुरेन सु लेते yang wanai अदना मियोय बने हिंगी बिजे मई इसिंग नुंसे लोई सि यावदबा यादे अदना थिंगिबा मिदो थिंबिगनु थादोक पिराओ प्राइगी इसिंग थिंगिबा असि चकोबो नंगबा इसिंग थाबियु अमसुंग अथिंगबा असि मतम पुंबगी ओइना लौथोकपियु प्रजा मियामगी अवाबा असि इंबिदुना कोर्टना थमलिबा थिंगबा असि लौथोकपियु मरमदी आइदिबा खुल असिदा लेरिबा वाटर सप्लाई असिना प्रजा मियामगी असिदा पीदुना इसिंग चानरिबनी चानगदोरिबनी मरमदी असि नतनदी इसिंग चाबगी पंबई अमत लेते हेल्पम अनि लेंबा अदुसु हेल्पम पुनमक खुल असिदा याद्रे असिजु सरकार ने इंजनबिद्रे मरम अदुना आइदिबा वाटर सप्लाई असि अथुबा मतमदा अथिंगबा असि लौथोकपियु हाइना खुल अमदी मैरा पाइबी की माइकैदगी प्रेस की मतेंग लौदना मियांगी मफमदा खंगन लेबाग असिगी मरु ओइबा कुम्है अमा ओइरिबा मईगी कुम्है दिवाली न लाकपदा मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भलाना मणिपुर की मियामदा याइफा पाउजेल पिरकले अममबबु मांगहन बंगंबा वखल लौसिंग पीबा ngamba अमदी फत्तबबु अफबना माइथिबा पीबा ngamba मईगी कुम्हैनी कुम्है असिना स्टेट असिदा लेमिनरिबा फुरु खुदिंगमक अमगा अमगा इकाई खुमनदुना अमत्ता ओइबा नुंगाइबा याइफाबा पिनाबिबा ओइरसनु हाइरकले कुम्है असिबु लमदम असिदा पांगथोकपदा लूना नाना अमदी अकोइबगी खलबु कायहंदना पांगथोकपियु हाइरकले नाकलमरोमदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर ओइरिबा टीएच सत्यव्रत सिंह नसु सेंगलबा मईगी कुम्है दिवाली कुम्है न लाकपदा लमदम असिदा लेमिनरिबा मिपुम खुदिंगमक्ता याइफा पाउजेल पिरकले कुम्है असिना लाकपदा लमदम असिगी अपुनबा थौना मम्मी ताहनबा ngamba ओइरसनु लोइनना लमदम असिदा इंगतप्पा नुंगाई याइफाबा अमदी हराउ तयाम्बा मियोय खुदिंगमक्की थमोइदा अमदी युमथोंग खुदिंगमक्ता पिनाबिबा ओइरसनु हाइना स्पीकर की याइफा चेरोल अमदा पाउजेलकले
निंगोल चाकौबगा मरी लेनना लेंगा की CAF and PD ना लेपखिबा प्राइस लिस्ट अदु दुकान सिंगदा थेतुना मियामदा पोट योलिब्रा हाइदुना महिरोई लुप तरुकना ngasi ख्वाइरंबन इमा कैथेल गी अकोइबदा फमलिबा दुकान सिंग अमदी थंगाल कैथेल दा लेबा होलसेलर याउना रिटेलर दुकान सिंग यंगसिनख्रे हाइरिबा महिरोई लुप तरुकना चथखिबा ड्राइव अदुदा लेंगाकना लेपखिबा पोट की ममल नियम चुमना थेलमदबा दुकान सिंग थोंगलोन सिंदुना नियम चुमना पोट की ममल थेटलबा मतुंग दुकान हांगनबसु खंगहनखिबगा लोइनना अमदी हाई हैरा योनबा दुकान सिंगदसु यंगसिनबा चटलुबा मतमदा ममल थेटलमदबदा नत्तना अपटपा हैरा कया योलंबा सिंगसु थेंगनरखि लोइनना ngasiगे यंगसिन खोंगचत अदुगा मरी लेनना महिरोई लुप तरुकी कोऑर्डिनेटर हिजम रोशन फोंगदोखिबदा येलो फुरुप सिंगी अमत ngairaba अचौबा कैथेल अमा ओइरिबा मफम मसिदा लमदम मसिगे येलो फुरुप सिंगी कुमहै हराव अमा थोलकपा मतमदा पोट लेफम मार्केट अमा ओइरिबा मफम मसिदा दुकान फमलिबा सिंगना CAF and PD ना पीरिबा नोंगमदा चंगदबा याद्रबा पोट चैगी ममल दुकान फमलिबा सिंगना थेतना योलंबा थेंगनरकपा हाइबा असि यामनमक लाइबक थीबा अमनी मियामगी अमत ngairaba ख्वाइरंबन कैथेलगी मफम सिंगदा दुकान फमलिबा अमदी ललोन इतिक तौरिबा सिंगना मियामगी यंगबिरगा चप चाबा ममल थेटपीदुना मियामदा पोचै योनगदबनी करिगुंबा CAF and PD ना लेपखिबा पोचैगी ममल असिदगी हेना योलंबा थेंगनरबदी मखोइ सिंग अदु मियामगी मायोक्ता लेबनी हाइना महिरोई लुप तरुकना लौगनी लोइनना कुमहै हराव अमा लाकपा मतमदा मपान लमदगी पुसिनलकपा पोट सजनबगी महुत लमदम असिदा पुथोकचबा पोथोकसिंग तमक सजनदुना कुमहै हराव असि मपुंग फाना पांगथोकमिनसी अमदी मियामना मपानदगी पुसिलकपा पोटलम सिंगदा हेना सजनरकपा तारगदी अखोइगी लमदम असि मिपाल तांगबा खुनाई अमा ओइरकनबा मचाक अमा ओइरिबनी मरमदुना मणिपुर लेंगाकनसु लमदम असिदा पुथोकपा पोटलम कया असिबु हेना मरांग कायना पुथोकतुना मियामदा फंगहननबा होनबिनबा हाइनसु महाकना अपील तौरखि अखोइगी अमत ngairaba manipur miyamgi tinfam oiriba mafam asida koi posai leirakaanda अखोइगी हराव कुमै फेस्टिवल सिंग असि पांथोकनगदोइने मसिदा अखोइगी याम नुंगाइतबा थौदोक हाइतारे ngasi अखोइ माइ लुपतरु यिंगजन मचपम मतमदा केबन पीदिना पीरिबा अखोइगी पोचैगी ममन हाबदी नोंगमद चंगदबा याद्रबा एसेंशियल कम्युनिटीज मयाम अमा अखोइ ममन थेतना कोई योलंबा कोई थेंगकी मदो कोई दुकान अदो कोई मिनिट 10 कुन कोई थोंग थिंजल मतुंगदा कोई पुलिस दा सिनरकांदा कोई प्राइस लिस्ट खेलल लगाना मु फम हाइबगी अदुगुम वफम सिंग थंकी अदुगा अनि सुबदा कोई हैरा योमफम हाइबदी निंगोन चगौ मै लेना कोई निंगोन सिंग मपाम सप मतमदा पुगदो हैरा सिंग असि याम फिल्म चादबा कोई ममन सिंग चपचाब ममन सिंग लेतना योलंबा थेंगनबदगी कोई थौमी मै लुपसिंग थौमीना कोई दुकान सिंग अदो कोई थोंगोसन बगी ममी तो कोई पुनमंगना खंगिनक्रे इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के MP डॉक्टर अंगोमचा बिमोल कोइजमना कुमजा लिसिंग अमा चमापल निफु निपानदा मणिपुर की अहान असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लिंखत खिबगी हुमफुद्रा तरेत सुबा कुमोन थौरम इम्फाल होटल की संगाई होलदा पांगथोखरे हिरम असिगी मतंगदा MP ना थादोरकपा चेरोल अमना हाई MLA यांखै मापल अमसुंग MP अनि चेबाव पीबगी मनुंगदा इंडियन नेशनल कांग्रेस की लेजिस्लेचर खक्तमक थौरम अदुदा सरुक याखी कुमजा लिसिंग अमंग चमापल निफु मापल की मतुंगदा यामना तांगना पांगथोकपा थौरम अदुदा सरुक याखीबा लेजिस्लेचर सिंगना हौजिक लांजेन अदुना लेरिबा इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन IDP सिंग मसा मसागी मयुमदा हंजिननबा वाफम खनखी हाईवे एयरपोर्ट हॉस्पिटल अमदी महै तमफम लोइसन सिंदा मिपुम खुदिंगमकना अकी अखंग लेतना चंगबा यानबगी थौरांग लौखटपगी मतंगदसु कुपना खनखी थौरमगी सरुक अमा ओइना कुमजा लिसिंग अमग चमापल निफु निपालगी अक्टोबर 19 दा महाराज बोधचंद्रना निंगसिंग निंगाई ओइबा मवोंगदा असेंबली दा वा ngang अतेनबा वीडियो अमा उतखी मिफम अदुदा सरुक याखिबा मेंबर खुदिंगमकना मणिपुर दा डेमोक्रेसी मपांगल कनखन हनबा लोइनना इंग तप्पा फिबम हलकनबा वारेप लौखी खुंदामिनरिबा फुरुप मसेलगी मरक्ता नुंसी चानब पुरकनबगी मतंगदसु कुपना खननैनखी वेलकम टू कुंबिदगी वांगू
थोंखोंग ताबा लंबी मथंगी नोंजू था लाक्ट्रिंगैदा ब्लैक टॉपिंग तौनबा पांदम थमली हाइना कुंभी केंद्र की MLA S प्रेमचंद्र न फोंदोखरे वाफम असिंग असि कुंभी केंद्र की मनुंग चनबा मफम कयादा लंबी पाकथोकनबा आर्ट वॉक की थबक तौरिबा वेलकम टू कुंभी दगी वांगू फाउबगी लंबी की फिबम MLA न कोइना चत्तुना यंगसिनखेबगल की खोंगचत्ता फोंदोखिबनी MLA न मखा ताना हाइखिबदा लंबी असि की मतंगदा हौजिक लंबी असि पाकथोकनबा सेम साबगी थबक कन्न चथरी सगांगदगी वांगू फाउबगी पाकथोकनबगी थबकसु अथुबदा तौरगनी मरमदुना लंबी असि सेमलकपदा मियामदा खुदोंग चादब खरा मायोकनगनी लंबी असि की आर्ट वॉक असि हाना पाइखतुना अथुबदा नोंजू था यौद्रिंगैदा ब्लैक टॉपिंग तौनबा कन्न होनरी लंबी असि डबल लेन ओइहननबा होनबदा लैरिबा लेबाक मियामनसु मतेंग पांगबियु हाइखि कुन मरी मंगा द पाको चलै कुन माथोय कुन थोय द पाको चलै अराउंड माये किदि फुरजang खै दगी तादना पाखदौनी अबा खोय हुजिक्सी हारिबा एरिया सिंग दु खोय हंदक नोंग तासु तार मयाम नुंगाइत्रे हाइदना आई ऑनरेबल पढ़ाल सिंग अदगी खोय मेंबर सिंग तोंगान बा सबमिने मयाम संगदना खोय हुजिक मेन बा होरे लंबी पाकथोक खरा होरे सेम बा होरे मसी ग्रामीण की हाइबा आईगी हाइबा नंगी हाइबा मागी हाइबा तोंथोगा मयाम की याइफनबनी अदु लंबी सेम बाइजी ngasi semaga heng nongalaga black topping pulang nangage ta line thadar ku lai haibdi aroi ngakang awab kan tabni ngana khoi khongban leiringi matamda khongban leirene social media da hap ki mayam ding do puteri hai mayam bi ole have do hodi ki on re na khongban da itre sorok mayai do adi di kharazu mayam social media paibi re mayam jo e lambi do sani seme kole hai na thagat pa haibgi thona ju legi do ni asoi badu uraga ngangaga mingonda mingina tawingi ba thabak singduda andan bagi mamije koi tawroi dobani mardu yari makai da khoi jiksi lambi pakthong no bona bada tongan ba laibak khoi arwak ki thabak tawri arwak ki thabak jik nong khara ta ba ale amuk kang ba tawjida ifun ra hobujin miste hono sani imphal west na sindana tera idol club ta chahi amada quarterly khudingi oina sinba RSETI bazar ngasi pangthokre thauramatuda SBI RSETI imphal west ki director yumkhaibam deban Dr Uttam Luwang LDM SBI west amadi chabungbam lilabanta retired SBI manager sarukyakhi SBI RSETI imphal west ki director yumkhaibam deban na haikibada RSETI asidagi training loikraba mai paklaba trainees singna puthokchaba tongan ba product sing ngaktani director na makha tana haibada RSETI asida training yaukhiba trainees singna mana honna jariba sinfamduda thawai haksang yauna honna biduna achauba mai pakpa entrepreneur amamam oibiraga chaukhatpa state ama oinaba hotnaba achauba thodang ama lobiyu loina makha taba RSETI bazar sinbada achauba thodang amamam lobiyu haiki Department of Psychiatry RIMS imphal amade share and care wangkai imphal gi miyeng makhada the Peace Unity Integrity Committee angtha PUICA amasung all angtha maira paibin sindana nomagi oba awareness ka mental health camp amangasi imphal iski angtha maning lekai WPC ground the pangthokre awareness program aduda Manipur lenga ke Chief Medical Officer Dr KSH Manglem Zau Singh na athoiba mithunglen PUICA angthagi chairman Konthokjam Tombi Singh na Thoramapu RIMS imphal ge psychiatry department ge professor su oriba share and care wangkai ge founder Dr RK Lenin Singh RIMS imphal psychiatry department ge assistant professor Dr Mona Nomikapam angtha GP ge chairperson Thiam Manihal Singh social activist Kongbam Jackson Singh angtha GP ward number 4 ge member L Tunanbi Devi Ward number 3 की member के कानन बला देवी member ward number 2 की member थियाम सुरजीत सिंह all अंगथा मैरा पाई बिगी president के मेमी देवी secretary TH रोमी देवी अमदी EYO अंगथा सगोल थोंग लेकाई की president L तरुण सिंह ना अखन नव मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखी लोइना expert सिंह ना mental health के मथांग दा मियाम दा वाखल लौसिंग ओइगदबा वाफम कया सु थमखी थौरम अदु की सरुक अमा ओइना mental health camp अमसु पांगथोखी ngasi de khoi gi barakta pungning wakal ya na bana bagi masing si adu ki matik ya me kay am ne ame haibabu koi gi covid 19 ni mamang da WHO na
World Health Organization na malemgi oina thambirambasi mi chama gi manungda mi tara gumbati pungni wakal gi anabana nai haibadi mi tara gi manungda mi ama sarang na kwa adubu covid ki matungda di masi yam hengale aduna hana khangam daba mayam su hana koi gi policy makers sing koi gi office ki achauba officer sing policy sem gi do mi sing sina su han badadi mental health ki maramda koi na thagat charuba koi na sembi sabina bhaijaru basi karisi thoina tabi daba mental health haibasi paroi ba pot na te haina launarami adubu covid 19 sidadi hairiba miyoi khudingmak sigi thamoida akibana pik than ki ba panic attack amadi aisu siragadra haibagi pot si loinamak mar phaunarak padagi mokhoi khangai loina na masigi matungda khoi gi angang mayam ama mobile da addict oi khiba adagi mi mayam ama na pakhat thukat bage na bana hoba mi mayam ama na aki akhangi na bana hoba se masiam hengalak pasi khangbana ekoi kaino si national level da su pungning wakal gi maramda pungning changba hengale Yelhomi chinau su oiriba chinglebak chingtam anigi marakta thadok naba lapthok naba yareroidraba khunai asigi tangkhul naga ichinau singi maraktagi NSCN IM gi general secretary Thungaleng Muivana mahaki pokna phamlamdam somdalda chahi Yankai Henbagi Matungda Lakpada Democratic People's Front DFP gi Maikaidagi Haraukta Yamna Okpaga Loinana Nungai Basu Fongdorakli Asigumba Kongchat Asina Iramda Masida Chinglei Park Chingtam Anigi Machin Manau Oibagi Marakta Mera Thagi Thaumai Thanbagi Thorambu Amuk Hana Ningsing Handana Ing Tappa Tangdulai Taba Nungshi Chanana Laiminaba Oira Sanu Haina DPF ki Cherolamada Fongdorakli Thungaleng Muiva Gumba Luchingba Ama Manipurgi Mapari Oina Pangjaba Haibasi Pubarida Sanagi Mayekna Mutnaidana Iduna Lehoragani Mahagna Iramdam Imalebak Manipurda Chahi Kayagi Matungda Lakpada Laiminari Ba Furup Kanglup Kudingmakna Lambida Lay Chaiduna Ikai Kumnaba Utfam Thoki Haina Meitei Tribe Union Pongdok Cherry Lonina Mahagna Lakpa sida Miam community representative sing unabagi khudong chaba pipi naba hairakli amaromda luchingba sina imphal da leiringaida loina khiba marup mapiza kayana mahaku unajaningbagi tanglaba ahakpa wafam maitai tribe union gi thomi singda phongdorakli hairi muivana hai khiba we maitai and naga are brothers we will be brother forever haiba wahi singduna Mayamba Oibana Manau Oiba Singbu Igi Mari Amadi Haurakfam Satfam Manana Nat Chanabi Kayana Amata Oina Punduna Lekibani Haibadu Tabakna Oina Utkibani Mahagna Mayambu Amuka Hana Apunva Manipurgi Achetpa Kisi Kisin Bibani Mahaki Minungsi Thauzal Atang Bani Haina MMTU gi Secretary Administration Mutum Churamani Maitaina Cherol Amada Fongdorakli Mera Ho Chongbaga Mari Lainana Thasigi Anidagi Hoduna Palace Compound the Leba Iboyama Sumang Lila Sanglenda Chatharakiba Hatkark Mela Ngasi Hona Bimatung Inna Loshin Kre High Riba Loshin Bagi Thoramajuda National Awarded Design CH Indira Director of Handlooms and Textiles Manipurgi Deputy Director Handloom TH Basanta Deputy Director Handicrafts Y Jageshwari Harry Kongi Advisor Longzam Ratan Kumar Amadi Weaver Service Center Imphal gi Sri Senthil Kumar Namaru Oiba Mithung Lensing Oina Sarugyaki Ngasigi Loshinbagi Thoramajada National Awardee Design CH Indirana Haikibada Lamdamasigi Yamna Maru Oiriba Meraho Chongbaga Mari Lenina Lengaki Mari Lenaba Department Amating Pangduna Thoramasibu Mapung Pana Pangthokiba se Nungaiba Pawi Adubu Hauzik Oiriba Lebaki Oiriba Piba Masida Stall Humpu Hangliba Asimaksu Thagat Ningai Ama Oribani Hairiba Stall Humpu Asina Puthokliba Pothok Singasida Chap Manaba Pothokaya Yauriba Sigi Matangda Department Traditional Gi Oiba Fanek Fee Amadi Bek na Chingba Tangai Fadaba Potlam Singasisu Hapnaba Honari Haina Sumakhataki Home textile की section कया थम सीगे
angang ngasi designer da textile puto garment puto store puto accessories puto hydra tawdu moi su home collection ni diversify item to ngasi designer mayam ma lele moi su to kan ba section se bibira da moi sa udana hydra amtang visible oil mase akoi matam se ya the ngani akoi oiba traditionally section nama lain, saya tradisional hari sari lain, school lain, aku ini pergi di berpani pergi muka kita sedikit laser, aku ini yang jadi pitor apa ni, tu masih, aku ini as a designer, aku ini apa, aku ini sama tu tahu apa, jadi masih kita ini apa sudah tu yang pada masih high saya, high ni saya office high lagi yang mang terlihat di entrepreneurs, designer, society. Adagi young entrepreneurs, designer, mayam sing masih ada kiman teksa, wah desanya terkait. Silin Digital Amadi Bahujana Sahitya Academy National Committee of India Manipur State na Ningol Chako Bakumai Gamari Lenana Tha Asigi Kunithoi Phauba Patsoi Part 3 da Pangthokadaba Ningol Keithel Haina Mingthonba Manipur gi entrepreneur mangana sinba pop-up sale da saruk yariba entrepreneur singda BSA Amadi Silin Digital gi official singna haktheng nana chattuna pukning thawat khre Thauramga Mari Lainana Silin Digital gi chairman su oiriba Bahujana Sahitya Academy Manipur State ki president Fanjogam Lanajit na hai kibada mipum khudingmak lengak ki thabak phangba haibasidi oithoktabanina entrepreneurship singbu lengakna ahen mamiyeng changduna makhoi gi damakta thabak thoram kaya lengakna lokhat pibam mathau tai lagliba ningol chakau bagi thoramda iramdamgi Pothok Singna Miram Dagi Pusilakpa Potlam Singi Mahut Sinduna Iramdamgi entrepreneurs Singbo Punna Yokhat Minasi Haiki Bagalunana Pop-up sale Ajuda Sarugyariba entrepreneurs Mangabu Lengyan Amadi appreciation certificate Singkusina Duna Pukning Thagat Ki aduga akoi gi suina yam ngai maina koina puthari product sing asi mayam da so toba matang ama akoi ni ngol chabu mari leina sumaina kombo se kasemna kanda ma gi nagi oiba potu na ga sumaina mayam da kongna biba with akoi so toba namjawase masi yam ngai je mayam Ningol Keithel si toba sida akoi entrepreneur manga sida koina heida da su kra ahaiba kra leiba upcoming entrepreneur sida koina at least kra khadang oidar so koina tawriba kra khadang or so koisi tawriye haibagi mami ama uhan ba sida koigi selling digital imphal so koi boina at least for my stuff customer support thank you very much akoigi Bahujana Sahitya Academy gi National Committee na sinjaduna akoigi sponsor tawbigi damukta aduki nungai Java Haitare, Smaina sir, National Committee na koi the sponsor tawbi bas maina atopana koi the efficient tawbi ko mamang da su leitri smaina tawbi basina amuka hena hana dagi khone ning bai ki tang pe amuka ka than ba Haitare koina aduna makoi mangana tawbi basya mi manga khalchina tawba asuk pajana tawba ngamlagadi achau leiriba entrepreneur mayam singchina makoina su sponsor tawbiraga entrepreneur gi lamda chatpa pamliba mipum khudima thabak phangba lenga ki thabak phangba what color job chiri kaisu oiroidabanina entrepreneur singchi apamba aninga sisu manipur lenga nasu amadi mari lengaba concerned department singnasu masi miyeng changbiraga yam kumna han tawbiraga achumba genuine oiba entrepreneur singchida hena yokhati mathau tai habisya Sana Tombi Oriental English School Kumbida Pangthok Liba School Tamliba Mahiroi Singi Oiba Mega Exhibition da Topa Tonganba Stolama Oiriba Museum Masida Puwariga Sago Naba Potlam Kaya Utba Aikoigi Nat Chatnabi Kundaminariba Furup Singi Chatnabina Jingba Sing Haurak Liba Mahiroi Sing da Hena Kanghananaba Hotnadi Honing creative thinking, curiosity, learning ability, creative scientific spirit, haiba hiramda Sana Tombi Oriental English School gi science amadi arts tamliba mahiroi singna sinduna pangthok liba exhibition asigi matangda school asigi oja Maibam Dinesh Kumar na phongdokhibada thauramasi matamasi angang singna uba phangkhidraba potlam sing amadi aikhoigi nat amadi chatnabi gi masak sing manghandanaba thamduna
हौरक्लिबा स्कूल तमलिबा महैरोई सिंगदा ममुत ताना खंगहननबा अमदी इपा इपू सिंगना सजनरंबा पोत्सक कया सिबु खंगहननबगी पांदमदा पांगथोकपनि हाइखी उमंगलाई कनबा अपुनबा लुप उकल मणिपुर की मियंग मखादा समराम यूथ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन SYVO समरामना अखनना क्लास 8 तगी क्लास 12 फाव की मनुंगदा लेरिबा महिरोई सिंगी दमकता लाई हराउबा करिनो खंगमिनसी हाइबसिदा नोमगी ओबा ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा थौबाल डिस्ट्रिक्ट के समराम ममांग इकोप निंगथौ लाइबुंगदा पांगथोखरे ट्रेनिंग प्रोग्राम अदु हौदोकपगी थौरमदा उमंगलाई कनबा अपुनबा लुप उकल की वाइस प्रेसिडेंट M जिलांगंबा मैते एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी समराम GR के चेयरपर्सन पुखरी होंगबम संजोय मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर MUC के असिस्टेंट प्रोफेसर थौनाउजम रुचि चांद रूही चांद ब्राइटर एंजल्स इंग्लिश स्कूल BAES समराम के फाउंडर ngangbam मनीधजा अमदी खोंगजोम स्टैंडर्ड इंग्लिश स्कूल KSES शिवानगर की फाउंडर लांगपुक लाकपम श्यामानंदना अथोइबा मिथुंग सिंह ओइना सरुक याखी सेशन मरी थोकना खाइदोक्तुना चथकिबा ट्रेनिंग प्रोग्राम अदुदा नोंगमा पानबगी मरुओइबा येक सलाय अमदी युमनाक सागै मैतैगी लाई सिंह अमदी उमंग लाइगी हौरफम लाई हराउबा करिनो लाई हराउबना मैतै खुनाइदा लौरिबा थौदांग समलप्पा लाई हराउबगी थौरम सिंह अमदी लाई हराउबदा तौबा याबा यादबा थबक थौरम सिंह हाइबना चिंगबा हिरम सिंहदा रिसोर्स पर्सन सिंहना वांगांखी SYVO की सेक्रेटरी N विलासना फोंदोकिबदा ngasi lamdam asida nongma panba khudingi umang laibungda chatuna lai khurumbagi chatnabi ama lakliba sida miyamna punbagi chang yamna hanthariba si aikhoi lai harauba amadi nongma panba haibasi karino haibadu ningthina khangadabani maram asina aikhoigi inkhatlakliba naha oiriba mahairoi singa sisu grassroots level dagi hauduna nongma panba amasung lai haraubagi matangda ningthina khanghananabagi pandamda asigumlaba training program asi pangthokpani haiki लेबाग असिदगी युमदा योगपा सा सनसिंगदा नागदबा फूड एंड माउथ डिजीज FMD HS अमदे ब्लैक क्वार्टर BQ गे लाइना सिंह पुंगमुत मुथत नब चंगसिलक्लिबा वैक्सीनेशन कैंपेन की सरुक अमा ओइना ngasi कुंबी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की वांगु सदांग खोंगदा सा सनसिंगदा हिदा कापथोखरे जॉइंट डायरेक्टर विष्णुपुति विद्यारानी के थौसिल मखादा SSWC सदांग खोंग अमदी वानसुकोगा पुन्ना सिंदना पांगथोकमिनखिबा वैक्सीनेशन ड्राइव अदुदा डिपार्टमेंट असगी FA यावना स्टाफ मरीना सा सनसिंग खक्ता नतना रेबिस लाइनादगी ngakthoknanabsu hui hogdong singda anti rabies vaccination amadi swine fever vaccination su kapthoki ड्राइव अदुदा सा सन्यांखै अमदी हुई हौदोंग कुंथ्रा मुक्ता हिदाक सिंग अदु कापथोकी वानसुकोगी प्रेजेंट एज निंगथेम यावना चथखिबा वैक्सीनेशन कैंपेन अदुदा SSWC संदांगखोंगी सेक्रेटरी AK ससिकांतना वेटरनरी डिपार्टमेंट की मफमदा अपेनबा मदी थागतपा वाफम कया फोंगदोकी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन दा मतममदा सुगनु असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दगी अनिरकमाई पाक्तुना मणिपुर लेंगाक्ता मिनिस्टर ओइरमलबा मयांगलंबम बाबू सिंह लेखिदबगी 19 सुब निंगसिंग कुबोन थरम ngasi लेखिद्रबगी मचानुपा मयांगलंबम बिनोद की कक्चिंग खुनौ हिजम अंगोम लेकाइदा लेबा युमदा पांगथोखरे M बाबू सिंह मेमोरियल ट्रस्ट न सिंदना पांगथोखिबा निंगसिंग थौरम अदुदा ट्रस्ट असिगे प्रेसिडेंट खुमुकचम सनायाइमा सेक्रेटरी खुमुकचम सना जाउबा कक्चिंग खुनौ म्युनिसिपल काउंसिल के केयरटेकर चेयरपर्सन KH लैमदेवी केयरटेकर काउंसिलर सिंह KSH इंदुबाला अमदी KH राधामणि अमदी वांगू ग्राम पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी की हानगी चेयरपर्सन L देवेन्ना थौरम मपु सिंह ओइखी थौरम अदुदा इमुंग मनुंग अमदी सरुक याखिबा मियामना लेखिद्रबा M बाबू सिंह के फोटो दा लैसु कतना इकाई खुमनबा उतखिबा अदुदा अहल ओइरबा ओइरबी चही मरफु हेलबा अहल निफु मरीदा अचंबा खुदोल
tamduna ikai khumnaba utkhi thoram aduda wa ngangkhiba singna leikhidraba ex minister Mayang Lambam Babu Singna Sugnu Assembly constituency amadi Manipur miyam gi yaifanaba paikhat lamba tongan bathabak thoram singbu nauhau nana ningsingkhi panba yabadi leikhidraba ex minister Mayang Lambam Babu Sugnu Assembly constituency dagi mikhal anirak mai paktuna IFCD Art and Culture Family Welfare madi kadagi minister fawba oiramkhiba miyam gi luchingba amani Helping Hands for People Manipurna awabataraba patient kayagi mating pangbada hena khumang chausinba ngamnanabagi damak pandamda Helping Hands Thobal chapter ngarang hangdokre Helping Hands Delhi chapter amade Guwahati chapter hangdoktuna Delhi amasung Guwahati da laying balakpa Manipuri patient kayada mai pakna mating pangba ngamlaba matung Thobal chapter asi hangdokibani masina maram oiraga Thobal district da Helping Hands ki thabak thoramda hena mapung fana paikhat pangamlagani Thobal district asige manungda ahanba tangkak ki oina block 4 haibadi Thobal Yaripok Wangjing amadi Khongjom khaidoktuna chang naina blood donation camp sing pangthoklagani ahanba chehigi oina camp mari pangthoknaba pandam thamli matamgi matungina block masing amadi camp masing hengatkani masigam loinana November Lisingani kunmanga dagi December Lisingani kuntaruk phawbagi manungda awareness program tarasu pangthok na basem saba loire Thobal district ki oina e kapa mathau taba patient singda hena mateng pangba ngamnanaba block amadi local coordinator singsu khalagani masigi makha tarakpada Manipur ge district khudingmakta Helping Hands ke chapter hangna nabasu honagani masida district khudingmak ke miyoi singna support tobinabasu nolukchari haina Helping Hands for People Manipur ge president Marangthem Premjit singna thadorokpa pau aman hairi Howzek sanabagi pau Ngasigi sanabagi pauda Board of Control for Cricket in India ge miyang makhada chathariba domestic tournament singi marakta pangthokhiba under 19 Vinu Manka Trophy ki plate group ki final match da Manipur ga Sikkim ga sana kibada run chani ga manga da Sikkim bu Manipur na mai thiba piduna elite group ta changba ngamkre hairiba team asi ngasi Imphal International Airport ta thonglakhiba da Manipur Cricket Association ki Vice President L Gitaranjan na luchingduna team gi sanaroi amadi official singbu harauta yamna ikai khumnakhi team masina Imphal International Airport ta thonglabada Vice President L Gitaranjan amadi official singna chamlaba khudol piduna pukning thogatlaba matung lamdam masigi sanaroi singna Puwari Sembangamba asi MNCA gi oina laibak phabani masi mamangda under 16 dasu Puwari semkhre tung dasu Manipur gi sanaroi singna Puwari kaya sembangamlagani haina phongdokhi ahan maktada phoi ngasi gi numit se yam nuai bu numit ni phoi player mayam ngasi binu kat phaiba under 19 plate group ki teams ra isa aphoina Sikkim bu mai thiba pi duna aphoina Manipur Cricket Association ki under 19 teams ina champion oidana lai masi history ni ahan ba aphoina final su changjaba aduga ahan ba under 19 ki plate groups da ida champion oijaba so ahan bani sigi team da hanna thagat pa phongtok chari moi gi hard work moina support staff ta gi horaga player ta gi horaga moina hona badu gi ngasi result tu ne ngasi phangese aduga MNC na su matam sangna moi gi mateng pangduna moi gi awara pa kaika mayam practice tawba khopa mayam se yeng bada MNC na su yam kanna hona jabani adugi result ne ngasi phangibase aduga tungoi bada su sidagi hena mai pakwa sigi under 19 gi hantaki tournament se binu mangkatai se one day ni Kuch Bihar na multi days ki su lakhini aduda su mai pakwa ngamna ba khona jage aduga not only under 19
अतोपा नुपी मचागी टीम अदगी अखोई हुजिक हुजिक रणजी टीम मपानदा सानरी अहानबा मैच सिक्किम गा सानगिबने अदो ड्रॉ बुदी चटले अदोरसु अखोइना फर्स्ट इनिंग लीड तौबनिना पॉइंट अहुम फंगदुना अखोइना लीड तौरगा चटले हुजिबो Jalangrong Football Association Sindhanangasi team Kuntra Tarukna Group Taranithoi the Saruk Yadana Taramari Suba Jadona Memorial Football Tournament Kuman Lampak Sports Complex ki main stadium da Chatliba Thasi Taramathoi Haudoklaga Makha Taba match sing Sai NERC Tagel ki ground da Chatharakliba tournament ki ngasi ayukta sanakiba match sing da TKYC Tauseng Amade UKYC Uchiwa goal amata chanaba ngamdana draw leikhi Atopa match amada KFA Kakhulongna AFC Alongbu goal ahum amada maitiba piki Nungthil sanakiba match singdana SKYC Sawombungna NFC Namchingbu goal manga amada maitiba piki ngasigi aroiba match ta KRYC Koirengai amadi KYC Kaikhuna goal amamam chanaduna draw oiki Chatliba thasigi kuni thoida group league round loiraga tangkut marida knockout stage shing chatharagani Manipur Horse Riding and Polo Association Sindana Ngarangdagi Hauduna knockout basis ta team Kuntra Nepal Saruk Yaduna imphal Mapal Kangjebungda Chatharakliba Kuntra Nepal Suba N Hazari Amadi Dr. N Tombi Polo Tournament ge ngasi sanakiba match singda ESCA Nongaibungna UPCB Langolbu Panjal Tarataruk Amada Maithiba Piki Atopa match Amadana Thobal District Polo Association Panjal Tarataruk Anida Kumbi Pony Center K Center bu maithiba piki ngasi gi aroiba match sanakibada Kakching District Polo Association na New Vision Club Yairi Pokpu Panjal Taruk ahum da maithiba piki ngarang dei hoduna chatharakliba tournament asigi hayeng match ahum nungthel pung ama makai tabadagi sanaba horgani Sepak Takraw Federation of India ki miyek makhada Goa na yumbu oiduna chathakiba thasigi kulhumdoidagi hauraga Manohar Parikar Indoor Stadium da chathagadoriba kuntra manga suba Senior National Men's and Women's Sepak Takraw Championship ta saruk yanaba Manipur gi oina nupa sanaroi tara manga amadi nupi sanaroi tara manga punna sanaroi kuntra na saruk yaraga official singda coach ani manager ani amadi Manipur dagi referee ahum amadi STFI gi official ama yauri Team Masibu ngasi All Manipur Sepak Takraw Association ki president aluchingba official singna championship asi mai pak number yaifa pauzal pi duna imphal international airport ge lamthaki All Jiribam Sports Association AJS in Asinduna Jiribam High Secondary School ge sanabungda team taret na saruk yaduna sanariba taramapal suba and Horicharan Singh Memorial Sub Junior Boys Under 15 Football Tournament 2025 ke ngasi sanakiba match ta CKC Chingdong Lekaina Anandamoy Club bu goal ahum sinoda maithiba piki ngasi ge match asida Chingdong Lekai gi sanaroi Sohel Ahmad na tara Nepal suba minute goal ama chanduna half mamangda Anandamoy Club bu goal ama sinoda mangjil thaduna lekhi half matungda CKC Chingdong Lekai gi sanaroi Sabir Ahmad amadi Sohel na Nipu amadi humpu humdoi suba minute goal amamam chanduna apiba matamda CKC Chingdong Lekaina Anandamoy Club bu goal ahum sinoda maithiba piki ngasigi match ta KH Nilkamal Singh na center referee Amazing Sajmal na assistant referee Ahanba amadi assistant referee ani suba oiki aduga Akbar Hussain na reserve referee oiki hayengi match nungthilpung ani makhai taba matamda KMYC Kamranga Lalpani Star Club Sanagani Ningsing Bayai Hauzik Jiribam High Secondary School ge playground da sanariba tournament asi Ningol Keithel da leiba and Prem Sankar Singh na mahaki leikhidraba mapabungi mamingda kachaba football tournament ni Hauzik ay ngasagi pau
ngasi ge ngasagi pauda ICAR Lamphel Park ki Agrometeorological Field Unit AMFU dagi pirak pai ngasagi report amagi matungina ngasi Manipur da khwaidagi sabagi chang asi Celsius degree 19.5 oikhi khwaidagi ingbagi changna Celsius degree 19.5 oikhi nungsita yawba ising manilgi changna ayukta chada marfu humdoi amadi nungthildana chada humfu humdoi oikhi ngasi chukhiba nongjugi changna millimeter sinoni loisilak pada maru eba pau amuk hana Manipur State Power Company Limited MSP CL gi staff taret masak khangdaba miyoi kharana Churachandpur district ki Tuibong da leiba 33/11 kV substation da tamthina purakre MSP DCL gi maikai dagi yaning da bufungdurakre ya school chinga khamlairakta gi Asem Rita mi hata chenaba miyoi sing matik chaba chairak phanghanduna yade haiba ama khandiyu haina laikhidrabi gi machanupa Asem Rahul na lengakta wakat lakle Hairok Assembly Constituency ki manung chanba Pechi khulgi amatangairaba water supply scheme da court na athingba thamliba si Ningol Chakoba nangnaba athingba si lokthokpiu haina khunja singh na appeal tawrakli Leibak asigi maru oiba kumhai ama oiriba maigi kumhai Diwali na lakpada Manipur gi governor amadi speaker na Manipur gi miyam da yaifa paujel pirakli amadi Board of Control for Cricket in India gi miyang makhada chathariba domestic tournament singi marakta pangthokhiba under 19 Vinu Mankat Trophy gi plate group ki final match ta Manipur na Sikkim bu maithiba piduna elite group ta changba ngambagi puwari sengkre ngasigi onadi ISCOM news na pijaba Manipuri pau matang asilo shinjari miyang tabirba singba amuka hana khurumjari